na pfukela kambe ka masi na Xitsonga analyst channel of course mi ta khivela la hi Kokwani Chauke vhele man na timhaka ta nyimpi ya yindlu ta vuya or tiyindlu ke and then amakumu vhele ta hi hetela hi Blissbouy. So previous mi nga ma hleketa vhele Kokwani Chauke hi kombisini ku vhele na yindlu journey and stuff like that, so I'm not sure if it's a coincidence or what, because after ku hi endle video liya hi nga ku kaneteni ku something a swi straight ngopfu. You endla a video the following day, maybe show trend somewhere, I don't know. You endla a video the following day la hi nga fika hi twa i kha hi kombisa timhaka leti a hi tweneni Master T. So you okay. When you visited Joburg, you stay where? Tell them. At Joburg. We stay at this. Which house? The house is for who? For Granny. It didn't. Sorry, my child. It's for Granny. I thought you know. You didn't tell us. You didn't tell us. Where you were staying at Joburg? We are staying at Grandma's house. You are staying at Granny. It's not. I just give them to stay there. Hi, parents. Other houses. I didn't show you other houses. Yeah. I'm sorry, my child. I will show you all houses. That's why I didn't know. But the way you were staying, the time you was visiting at Joburg, I told you, I said this house also Daddy, is... you didn't tell us whose house is that. I'm sorry, But what's happening? So of course, as you can hear, Kokwani Chauke look comes in go yindlu leyi va tlela ka yona kwale vuthembisi ya yona mara ku hi side ra vona vana veri a va nga ri ku swi tiveni, so I don't know. I continue video ke very ya green it's Kokwani. No, I'm not blaming you. I thought you know. I thought maybe your mom, she told you. It's my house also. didn't tell us this. It's my house also, my child. I thought you know. Other houses, other house who was buying another one, and Yeah, let's do Mommy, that time. They say you need to make ask for my big brother Nathan. That time we were talking. So we were saying you need to make a big house for brother. I thought you know that house is for you. But let's leave it. We must stay away. No, don't worry. I don't think, but when we go, I think next, when school closes. Yeah, December. Then October. Yes. We have to go at Durban. I will show you all houses, huh? Yes. 5. I will show you all the houses. 5. That other one, that lady, she's that lady we bought those houses, and she robbed us 1 million. Okay. As you can hear, here enough I should yindlu yi ta va komba loko xiko xi pfala, but hey ku hi case leyi nga kona ever se hi hembini vhele hi timhaka ta mini khopa se swi endla ku mi kuma ku na loko ri yo komba swi ta tshembisa xinjhani yi nga kombisani title deed ma twisana, so ntwena ku yi ti veka ka a very difficult position Kokwani Chauke loko ze i luza trust ka wo Master T swa tika yini swilo swa kona. I think yi endle mistake a yi fe yi nga komisangi that mini khopa yi leyi nga endla xihoxo swi mi kuma ku se a swa ha ri ku tshembiseni swilo swa yona yi ti luzise like very yi ti luzise trustworthiness. Areds hayi mi twa Kokwani Chauke okay ani kwatangi leswi o ringeta ku kombisa na Michael lana ne leswo tekelana hansi munhu a ni ngo to posta xo sungula posta tindlu ta ka n'wina hi ta bela mavoko mina i swa business swa tiyindlu ku tshama vanhu lava nga qacha a nga ta xavisa vanhu va mina nakona why ni posta mi ta ni holela mali munhu ku va ni posta
mi ta vona leswi ni nga na swona ni mi komba ku swona mara swin'wana a swi fanelangi ku ni You need him to pass this house. I need But really, in a challenge to Kokwani Chauke, if you don't want your things to be in public, why are you mentioning them? It's more like okay, if it should show in public, why should you? My two son Makaliva. Public because she's fun to challenge it, and the shouldn't over challenge it's because you look with those 5 houses, but the challenge laying up on a very even we raise against the owner it magato very we record Majon very at a hotel of which does not make any logical sense. Enough 5 houses, but it's still a hotel should make sense. I'm talking make sense and stuff like that. So you're not challenging because so the in public as Master Teola can say, I should boom, I should decide in public. Because van should bo challenge to work how one solution connected said the same way na mini kupa already saying expose ko aya yona yo ka inga mention na like live mo yona makale so swa hlupha swinene. So all I can say to Kokwani Chauke va te olovisela vutomi loko ri xilo va swi vona ku leswi a va la ku swi tisa in public va nga post or va nga vula leswona because swo bo vanhu va yi challenge why I munhu loyi a nga henhla hi to yi celebrate ne ya a xigazi ni munhu loyi a nga henhla swinene so loko munhu a ri le henhla leswi a karhata Kokwani Chauke vanhu va tshama va langutisini that's the issue mo vona mhaka leyiwa. So after that live sorry a ku ri timbirhi swi komba yi va Yikwate ngopfu because no hlamala mpundzu lowu loko ni cheka laha ni fanele kuma ku na post yi nga tsariwa mpundzu walowu yi tsariwe nkarhi muyele ka siku ni tlhava kosi ra 9 September yi tsariwe nkarhi muyele yi tsariwe around 7 nampundzu early 7 mi no hlamala hi post if yi tsariwa yi le ku trending and if yi tsala yi ku swiphukuphuku swa ka Gaza loko swo ku kuma u nga tiyangi swigurupane kahle swi nga ku wisa swi rhandza ku sola na ku pimapima wo fana Kokwani Fonyonyo xa karhata nkarhi wa tibari ni hava ni nkarhi wo dya cash na ku endla mali hi ku verenga van'wina ntirho wa n'wina i ku tsakela ku hi vona hi hlupheka hi fana Xikwembu a hi n'wana wo yes ndo fakisa swilo swo vutisa swo okay Xikwembu xa swi kota ku endlela munhu leswi a swi kombelaka hi nkarhi wa xona loko wo swi teka hi mbilu mi ta fa Eli Eli liya vona Eli liya friend a swi edite kahle yi kota ku mi juma na n'we a ri swi expect hayi hindi and then very clear like Blissbouy we actually have some great news here because you can get a comment lu nga notify ku Master T also leswi nga ku humeleni na hi track ya ni nga dlaya munhu the latest most hated track exigazini before you huma as you can see guys say like number 29 yeah on YouTube kambe na rivala kambe komba na minkarhi leyi as you can see nkarhi leyi 37 a ngomi xitokani chance ka hana na approve nchumu like no vulo kahle like no munhu loyi se ni nga tshembeka ka swilo leswa so hi na lava ngeni ka music okay yeah so hi na la vele dog chicken ka that what's happening xitirha njhani se xilo lexiwa manje xi yo cinca a mi tumbuleke yini la xi yo cinca xi lexi it appears with that option a ya ha ri kona guys trading page yi susuni ka YouTube a ni nga ri awe maybe swi make sense ku a ni na mani nga cheki no cheka
ni nge va blame ngopfu a no cheka ntsena u mi kuma ku i minkarhi yo ku humesa ti-artist vo beni mayengani so hi ku minkarhi leyi mi kuma ku a swi tonga i ta fa a ri ku trendeni general i minkarhi leyi a ni va ni kha ni cheka ka yona so va yi susini trending guys va yi susini ka YouTube la a xa ha ri kona xithebani lexiya so a reason yeleyo ve ngo vanhu a va nga ri ku yi tirhiseni so okay yeah so hi leswo Blissbouy hi nga va leta ni congratulations to wena ku va i reachini number 29 on YouTube music hambileswi sweswi ni nga ta teka mi fika mi hamba mi notify guys hi ti-comments i tsala comment loko u vona yin'wana risimu ra Xitsonga ri kha ri trenda ni notify because ku na high possibility yo ni nge swi vona ku na a high possibility because I mean like Blissbouy a ni tshembi ku a ni ha ta update again because already a hi updateni ku track hi le ku tirheni swinene kambirhi ma yona mhaka leyiwa of course a hi teleni a hi connect part la another shocking part risimu lera vhele a nga feature Makhadzi ri le ka 131 views as you can see kwalana ni nge ze ni la ku ti-compare I'm just saying ku ri na ro le ku pusheni swinene wo hi vo kumbe a ri le ka trending da and ku la ntiyiso mina personally I like this one more compared to liya ya Xandexi a ni la ku hemba I think leyiwa yi kahle because ku tirha ti-traditional beats ta Blissbouy lero ri ni bela exikoku na mina ti-YouTube to tala on my other account ni yi like ni yi wela ka playlist ya mina koku la ni leyi ya ntirho account ya YouTube ya mina hali ni twa yi ri way better to be honest ku hi side ra mina yi ni tsakisa loko yi kha yi jika na twanani this part twanana yi ni tsakisa loko se yi chaya yi ri yoxe laha like this beats ni ti ni tsundzuxa minkarhi leti beat leti ti na vukhale nyana so twanana di bug la hayi Blissbouy a xi nghozi at the moment a xi nghozi whether you like him or hate him mina I don't care mina vula mina a ni nga lava ku za ni nghena xikazeni u delele munhu wa rhongo wena mayengani a va ku byelangu hi mina mani ni vula wena bomcha uwe mayengani uwe mayengani uwe mayengani uwe mayengani vulavula ku biha ka Kokwani Chauke uwe mayengani uwe mayengani loko u lava mali nghena kahle ka swikumukani uwe mayengani ni vula wena bomcha u wa ni delela loko no ku khoma kahle hi maka mino uwe mayengani u ta swi tika uwe mayengani uwe mayengani uwe mayengani uwe mayengani ni vula wena uwe mayengani kwalonga kona ni ta wu khawata u nghena ka vamachonisi hi vito ra mina u lomba timali hi vito ra mina uwe mayengani uwe mayengani uwe mayengani